Hello, hello, hello. Mukomeje kudukurikira turabashimiye. Ikipe ya APR inganyije ubusa ku busa. Match ibanza nubwo yari yabangiye ari ibitego bibiri ku busa, ariko ikipe ya APR ikomeje kwerekana umusaruro utari mwiza, resultat zivanze. Bakunzi b'ikipe ya APR, nka ikipe yanyu nyuma y'uko chairman Deo Rusanganwa ahinduriwe inshingano, urabona yuko na mbere hose resultat zikunze kugaragaramo zivanze. Ejo mwakoze match eshatu zimutsinda mukomveka, ukavuga ati ikipe wenda yanyu yagarutse, ejo bigahinduka hakabaho indi match nk'ebyiri ngo draw, ukabona yuko ntibikunze kugaragara neza nk'abakunzi ba APR, ndetse rimwe na rimwe nk'abakunzi ba APR mukagaragaza yuko mutishimiye koca wanyu bitewe n'imihindagurire. Ubona ko no ku ruhande rwa attack atarabona abakinnyi 11 nyine babe banyabo. Ubona ko muri agise tubona ko ari Yunusu na Clement, hagati akunda kuzanamo Dauda Yusuf cyangwa akazanamo Ruboneka, akazanamo Memel Dao, akazanamo nyirango na Sekiganda, na ndetse Dauda Yusuf nyuma y'aho agende hagaragayemo Lamine Bar umaze umwaka adakina. Ubona yuko ikipe ya APR resultat ari bimwe mu bintu bikomeje kugorana. Gusa nk'abakunzi b'ikipe ya APR hakenewe impinduka no ku ruhande rw'umuzamu, nubwo yagiye ikibazo cya injury mu kijyanye no kuba yabura muri game nyine akabaho kuvunika, ariko ubona yuko nawe hari current form ziri hasi yagaragaje kutabafasha muri match zitandukanye. Nta byinshi byo gutangaza cyane, ariko urebye Dauda Yusuf ntarava mu biganiro. Ishimwe Jean Pierre aracyari mu mvune, bishoboka ko n'izo sezo yazarangira atagarutse. Niba uri umuntu ukunda ekipe yanyu, dusaba yuko mwayiva inyuma, kuko ni nyine biri mu maraso nka ekipe yanyu, kandi mwamubwiye kwereka umukeba yuko muhari, ariko bitewe na resultat ubona ko ese bijyanye n'imitoreze wenda hashobora kuba harimo touche, ariko wakibaza fitness kubera iki no ku bakinnyi itagaragara. Fitness ubona ko hari ikibazo, kuvuga ati kuki badakora match 5 bahozaho, kandi tubona ikipe nka za Man City zigakora imikino 10 zitsinda bitewe na staff yaho n'uburyo imiteguro iba yagenze. Ese bipfira hehe? Ubona yuko ikibazo gikeneye mu Rwanda ari aba fitness. Urabona nk'ikipe ya Rayon Sport undi mwaka ya Bonga hari touche wabonaga muri, ukabona yuko fitness bayikifite, ariko ikipe ya APR nk'ikipe nkuru yarye ikindi gice cya mbere yagera hagati gacika intege, ikibukana none gukina match igiye kurangira, ukabona ko atari ibintu bigaragarira umuntu wese ko ikipe itoje, kandi ikipe ubona ko ikibazo kiri muri fitness. Ujya ubona n'ikipe zo mu Rwanda zikinyeye aba Sporting Director, ubona aba Sporting Director ni mwe mu bantu baza bakubaka imikinire ya ekipe yora, akazana Sporting Director uteguwe, nako coach fitness uteguwe, physique coach uteguwe, coach uhuza na philosophe aba yarasetinze yuko ariza agiye gukora, ariko ubona ko bikijyanye na fitness n'imitegurire staff zituze. Ubona ko nayo nge nk'ureba fitness irimo ikibazo, kuko kuza gukora match zimwe izindi ukaza gukora, ubona ko haribaho no gutinya igitsure cy'abayobozi kuruta gukorarira ekipe ya APR. Gusa reka dutegereze, ifite match na Marine muri weekend, tutegereze ko wenda hari icyo yazahindura. Mu gihe mwanganyije ubusa ku busa, gusa mwakomeje muzahura na Gasogi. Mukeba wanyu Rayon Sport afite umukino azikiramo na City Boys. Match banza yari yatsinzwe 2-0, ngira ngo ni Rayon Sport yabitsinze ibitego bya Faninganye. Nawe ni umukinnyi ukomeje kugaragaza ko ari kuza gake akora resultat zivanze, ariko agerageza kugarura current form yari ariho nk'umwataka. Undi mwaka byagaragara yuko hari urundi rwego azanye level mentality mu Rwanda. Ubona ko ari umwataka tumwe tuvuga taragonze kigezemo, wati kuri match byibuze ishanisha twizeye ko hari ikintu yaza gutanga. Ariko kigaragara cyo ikipe
ya Rayon Sport, koca akomeje gushyiramo uruhare n'ubuyobozi bawe na Murenzi Abdallah bukomeje kwerekana yuko bukeneye igikombe icyo ari cyo cyose gikinirwa mu Rwanda, kuko ahantu hose ikipe ya Rayon Sport irimo, haba muri Peace Cup cyangwa muri shampiyona, ejo dutegereje yuko hari ikintu yakora. Nka City Boys nta gakipe kari aho mu cyiciro cya kabiri, ariko nta kidasanzwe yakora kuri iyo game. Gusa ikipe ya Rayon Sport izawucyura, kandi nizeye neza yuko hari ikintu yakora kuri iriya match ikaba yakomeza. Gusa nta birenze, abarimo zitabira iriya match no kuyicyura. Inshuti zacu abafana Rayon Sport cyangwa peri, kora subscribe tujye tubana umunsi ku wundi. Ciao murakoze, ndabashimiye. Gusa tukazasubire tubabwira izindi match tunabaha ubusesenguzi n'ibivugwa muri ikipe, kuko ntandi wabisanga ni kuri YouTube channel yacu. Gusabwa kudukurikira kugira ngo tujye tubana ku bijyanye na ekipe yabo ufana. Amakuru yabo yose azajya kugeraho igihe muri kuruse ya marato ya shampiyona tuzabana. Sawa, murakoze.